Residents of Raid Mawlat recently gathered at Wahlakhiat village to elect the new Sordar of the area after the former Sordar, Lom Suting, had resigned from his position a few months ago. The four candidates to the position were Rishit Kshiar, Hamlet Ryndong, Phrun and Ronald Ryndong. After the election process, the advisor to the Raid, Rishit Kshiar, declared Rishit Kshiar as the elected Sordar. After the declaration of results, the vote of thanks was delivered by the former Sordar of the Raid, Mr. Lom Suting. I know again ka jingyo mo ka jingyo jong kini candidate ki ba ya persang ban ya thap kateng mena ti ngai suong kum ne ba la yo stu I ba ka kom kanu no ka jingyo kun mo kum pi bra tilatep ag jingyo kun ki babon te kindon ki bajob bat kindon ki ba ram kindon ki yo bat kindon ki badu toy sam ne nai ti ka ba super pat lu kolong ba nagalang itu ki bapli ki ba employ ta thong long bakin nom sungwe inde bakin persang ban ya sim la balong politics mo ba ya ND yele NDC yele NP ubalaram talaram nom khoslai nom perkhat e su ndai hang ne pat asnong akan ka kam snong kam thau kani ka system ka ba ngile amta ka singi kalong I daga jing ya smubit jong ki pa snong am ka jono chung no te habab ki lai sung ben badai ba Ronald Ryndong ti kejing yo buat nakaliang iba Ronald Ryndong katkum ka jingyo habarinyo gini kalong lai po lai buat kiba don kulom kiba lak bandroh tu renga pok kendau lak bandroh nang ba pin kenai ke jing penna dengan simpat ini ke benta ke baar ke bedai ke senduk jong I ba Phrun dong ti hang ni I ba Phrun dong iyo san pau ndreu bot Subhadra hang tu pinya saken ayu yo jingkeng san pau ndrebut menta ngan simpat saka senduk ke balai ke beri jong iba Hamlet jayu tu Hamlet jai dong te hang ni iba Hamlet dong yo po pra bot ngan ong beng sai sien pra bot sumpah bot jung tha bat ka senduk ko bakhat ka bedai ke jong I ba Rishit Kshiar hang ne pan yo ya ka gani ka kabut kabangan sa ai pi khaddu amta po ngi jing nyeu kalong nyeu po pra bot sa hisien ibarisot yo nyeu po pra bot